Mizoram zone al ngai thatu zong te in zawa in chi bai vek ule Myanmar ram chung boina chuan zual lam alapan zela ni tinin civil mi ten lung oilo na lalan tir chun zom zelin Myanmar sipai sarkar la in heng civil mi te ral thuan nen beiletin mi thi an pung zela Myanmar rama ethnic armed group te po Myanmar civil mi te chanin ke an pen chuak mek zela mun sang a heng armed group te le tatmado te an in beiton na sa hle ani tual chung in dona hun rei tako turan ma chon mek ani hi Myanmar security force te chuan mei ni ni pathian ni khan lung oilo na lan tira pung khom jinga mi pariat an ka phlum lea thlathum chuang chu sipai ro re na du lo na lan tirin khopui sang a nor huai hot ani to ni pathian ni khan Myanmar khopui sang a mi sang tel pung khomin global Myanmar spring revolution nei ania Myanmar rampo na po sipai ro rel na du lo na lan tirin rally te nei ani bok Pope Francis chuan tharum tho zonga chalo turin mi puite cha sipai ten mi pariat an ka hlum zinga pani hi Mandalay khua ami an nia wetlet khua mi pathum ka hlum ani bok Sunstate ta mi panile Pakan khua mi pakhat ka hlum ani bok ti local news reporter ta chuan an soi sipai ten February ni khata aw San Suu Kyi kai hruai National League for Democracy NLD sarkar thuneina an hne chhunuwa ram mi puiten lung oilo na kong sangin an lalan tir chhun zom reng ani sipai te chuan nor huai hot zinga enga mozat ka phlum to in mi sang tel an man to boka tual chung boina a chuanwa ram ri hula sipai le hel pol te in beina po a hluar chholea an ram hma lam le kho chak ram ri lama ral tlan thanem tak anom to ani pathian nia yangon na thalai pung khom te chuan sipai ro rel na ti top tura kal khom an nei thuan soya three finger salute muin engkong ma tlom an tum lo thu wartakin an soi Assistant Association for Political Prisoner AAPP chuan ramchhum buaina chuanwa security force ten lung oilo na lan tir tu protester zinga mi jasari somruk panga thatin mi sangni zaruk pakwa vel man ani to ni in atalanga ma se sipai sarkar chuan AAPP hi phalna neilowa pol din ni na puwa buaina chuaka thi hi mi zani somnga pariat ni in an zinga hian police song pasari le sipai pasari an tel ni in an soi ve thung sipai ro rel na du lo na lan tira pun khom na hi Taipei Vancouver le London a po nei ania London pun khom na chuan Hong Kong politician Nathan Law po tel Pope Francis point pathiania St Peter's Square ama sabua saya Myanmar ramta na tong trai saka boruak thale muan om theina tan adil sakani nimin mei ni thum tho tan ni khan MZP extended OB office bearer meeting nei ania meeting hi president B Vanaltanan kai hruain Myanmar rama zo na thlak boina le har sana to chungchangam halak to te thirle na hun an manga meeting chuan Myanmar a mipui thlan MP tenan din committee representing pidong sung hluto CRPH in sarkar thar National Unity Government NUG ni som paru Gabriel sang ni som ni pakhat zirtom nia an din chu tha ti in an thlop ti an puanga he mipui sarkar ten hi India sarkar le ramdang sarkar poin pom ngei se an du thu te MZP mipui sarkar hi MZP chuan a thlop zel don ani anti MZP chuan Myanmar atanga Mizorama sahimna zonga lohlu te chungchang ngai tu in Myanmar ram boina hian engchen nge aw don hriat ani lawa hemi chungchang buai pui tur le atu langa hma la chun zom turin relief committee adina
committee hian kan unau te tana ding tlat chungin a thu langin hma ala chhun zom zel don ani tiin an soi kan unau te harsana to me ki hun reilo te chung ani thei rualin hun rei tak chung po a o theya he boina hian a top thlenga kan ti sen zom pui kan unau te tana ding tlat turin MZP chuan Mizoram mipui te a som non le ani an ti tluanga chak chuakin Myanmar Sipai Council Sarkarin matpungtin thar kan siam sakang chu an ti azia hi beng ti wara kan an ngai thla anga matpungtin thar ti kan an soi hi matpungtin ti hi koltong ania alam dan hi adik chi alo mai theye dik takmo diklok takmo kan lam dan hi voters ID kan ti mai thin hi Myanmar rama chuan National Registration Card NRC tinia koltong chuan kan soi tong kan matpungtin kan ti ania Mizoram mipui te poin an hmel hriat to khop mai khoimo hanjin don hlekela matpungtin hi ken fo ngai thin ani NRC hi lo thei lowa nei ngai thil ni ma se danang chuan vote thlak donin NRC card mu kher angai lowa electoral roll a hming chuan kha apoimo zo kani Myanmar rampum puya NRC card thar bakta duai thum singriat lai pek chuat tur ruam manna pankhin project nei turani ti Immigration Department chuan a puanga NRC card thar siam tum chan hi election lo omle turatana sipai firfia kowin vervek taka an ruam man ani ngei ti alang chiang hle sangni somni in thlan pui khan NRC nei lova vote thlang makta duai li point paru komin Sipai Council Sarkarin asoya chu wangi in thlan le huna chuan nei kimvek turani ti in Sipai Council Sarkar meeting a soihnu in he ruam mani alo chuak ta ni Sipai ten thu nei nan pong lak tir khan kum khat chungin in thlana fil fai kan bua saidon tin an tiama ma se November ni thum sang ni som ni pani ma chu a theilo tura ngai thei ani thu nei na chantumin thlathum te me ural thuamangin mipui te anobe chungpoin Sipai Council Sarkar in ti ten veng chunga VCP tangial po anla da nget hlei theilo chu nia township level office ho hi a enga ma mumal takin anla kalpui hlei theilo bokani township immigration office lam chuan thu peng mumal tak anla don lo thu an soya a thlonin matpungtin kan siam sakang chu tima se an siam sak tu ber mipui te kaldu miau heklo chuan an siam sak tur mipui te an kaldu lo chuan an hlo cham ngei ngei don ani office lam kherlovin khotina a thok tu te fila kalchil don po ni se an mani immigration staff te ven himna hi thil boi thlak tak pakhat chu ani don tho ani Sipai Thlop Party USDP Party ho tu President Yu Thein Sein hun lai khan moi buin project tin maktaduai sari point pangar vel alo siam saktoa NLD Sarkar hun lai po khan thissa project ti ming nein NRC kan maktaduai ruk point panga anlo siam sakto bokani achunga kan soitak NRC siana project hi kunga chung hun pek ngai ani lain Sipai Council Sarkar hian maktaduai li point pangar vel chu kum khat le achan ve chungin zofel atum dana tangin ril ru nei dewin thil an ruang man ti achiang reng ani kum som tlinga piang NRC siam turania kum som pariat atlin nuwa puitling NRC katin thak le turani electoral roll be chan le thil dang census lam kai hnoi paper work tam tak angai box si birth certificate le school lama share puina le kha zong nen chuan thil ol ai zong ani hau lowanga chu tiang lama pui bom chen zeti tu te 90% za chu civil disobedience movement mangin an na an chol vek box ya wangin sarkar na thok nei lo sarkar ni chuan an thil tum hi alu hai thlak via wangle Myanmar citizenship law chuan National Registration Card NRC nei ngei turin ram mi puite phutlata rampon lammi Myanmar rama cheng het non citizen ho ro chu foreign registration card FRC nei turin ati ve thunga
FRC kat nei tan MP MLA an chu ve thei lowa sarkar na tho thei ani lo bawk ani sipai council sarkar dodal dan ul sam ber chu mani fa te chau NRC la siam tir ri lo hi ani khovel chanchin thar dang ngai thlak chun zomela milar le hausa te hian dam chunga kopui pakhat nei hi an tlin lo ani ber mai mi tangai san le en ton ber pakhat khovela mi hausa ton to Bill Gates le anupui Melinda Gates te po in kumsom ni pasari zet an in kol nuwa in chen zai an del ve ta an nu pa hian in chen an du ve wangin kot lama an dil na po ti fel thuai ani arin om Gate te nu pa hi midang tanpui na kong an tho lok le a tho nember po an hi alang sang khazikwa sumkwa pali changa midang ta na an luan chuana zong hi billion somthum paruk chuang zet athling to a kumsang ni khan Seattle mun pui nei Gates and Melinda Foundation dinin chumikal tang chuang khovel mun sang a tanpui ngai te tanpui na an thok china health le education lama phei chuan an tho lok hle ani an foundation thil sum le nei zong hi $43.3 billion zet atling fapui tling pathum nein apang berpo kumsong puriat ani towa an ro sum nei te po in sem turati ania an in sem dan tu ero puan ani lo thung lo in thenin om sang ma se midang te tanpui na konga ero tho dun zel an tum thu an soibok Colombia President Ivan Duque chuan akai hroi sarkarin chia lak dan siam that tura ruam hana siam chu anram mi puiten du lo na satak an lan tir nu in asut ti tho tan ni khana puang President Duque chuan video kal tlanga thu soin Congress ne na Finance Ministry in chia lak dan siam thata rot na nu kir tur le sum lam le har san an tor tur pum pel ani theina atan lung rual taka an pom tlan thei tur dan thara siam chu boi pui ngal tura hrel thua soi right wing sarkar chuan chia lak siam thatna dan chu Colombia sum din mun song hena ta na thil pui mo takani ti soya ma se dan siam thata tumna hian ram mi puite lung oi lo na sa tak a thlen thung ani dan siam that jotna hian mi mal le sum do na nei tu te hne na tanga chia lak na tur huam zau zo ka siam bel ani ma se hei hi mitam tak a bikin working class te chuan an soi sel na sa lia coronavirus leng wanga anram sumdin mun tlaniamin angong na satto laya chia lak bel na siami an tan phurit na sa takani don ti an soi Human Rights Watch HRW chuan tax reform bill du lo na lan tirna boina chuaka mi paru kan thi to ti soin HRW Executive Director George Miguel Vivanco chuan muanom taka lung oi lo na lan tir tu le security force te po mi mal dikna za sak turin angen ani damdoi siam tu company lian Pfizer chuan India rama COVID-19 sikai te enkol na tur damdoi US dollar makta duai somsari hu US Europe le Asia and distribution center sang in India athondon company chairman le CEO Albert Bourla chuan India tana damdoi an thon tur thu hi soin India ramin COVID-19 Sri Lanka tormek chuan torpui thu le Sri Lanka dhona konga theito pa an beipui tur thu soi heng damdoi an thon te sikai damdoi in sang enkol te na thlona Pfizer damdoi manga enkol na andon theina tura pe an ni thu a soi bok India ram state lian pol tak West Bengal State Assembly in thlan nei zotaka Nandigram biala vote la chiar thale tura Trinamool Congress TMC ngen na chu Election Commission of India ECI chuan an hol sak Nandigram biala hian Trinamool Congress TMC huai tu Chief Minister nilai Mamata Banerjee le atha chang dol tu bernithin BJP a in peta Suvendu Adhikari te ani khinga ngai ven po hlo le mei ni nia vote chhir khan he biala hian Mamata chu vote sang khat zan in a chak tia puan ania ma se nuwa he result hi adik lo ti in BJP candidate Adhikar zok chu vote sang khat zakwa songa parukin a chak tia puan le ani Trinamool Congress chuan he biala vote la te chia dana thil fel tok lo om ti soin
Mamata Banerjee ngei point thil dik lo awma court lama a thlen ngei tur thu a soi zui bawk Trinamool Congress senior leader Derek O'Brien chuan Nandigram a hian thil fel hlel chu awmani seat pumpui hmun lir thena hmun thum dawn la pha partia hotu le chief minister abiala a chak zo lo hi thil fel lo tak a awmani ati West Bengal in thlanah hian rorel lai Trinamool Congress hian in thlan neina assembly seat zani somkwa pahnia seat zani som pathum an la a BJP chuan seat somsari pasari la in Rashtriya Secular Majlis Party le Independent in seat khat ve an la bawk Mamata Banerjee hi tling zo lo ma se chief minister an zei thei dawn thowa ma se sarkar thar lak lu atanga tharuk chungin assembly member atan thlan angai thung dawn ani an party MLA zinga pakhatin a seat a kianin by election nei ani theya ani lo po in candidate hi an omawanga in thlanna la nei lo na bial pani oma dingin a chu thei dawn bawk ani hei hi ero chu party lamin an lati chiang dawn ani Mizoram a vok pur hri African Swine Fever ASF leng mek awangin vok thi an pung chho mek zela Aizawl chunga African Swine Fever wanga vok thi te phumna tura ruam man na te chu vok voltu ten an rem ti lo wangin kalpui thei ani ri lo zona changin veti department ho tu te chuan Aizawl chunga African Swine Fever wanga vok thi te phumna turin tuirial luangmual Industrial Growth Center IGC le hualngo mun na AMC ram te chu ruam man ani thuan soya vok thi phumna tur te po lai ani to ma se heng an mun thlan bul hnaya vok vultu ten an do dala wangin an ruam man chu an kalpui thei lo tian soi ruam man dang siamangai don ti le Aizawl Municipal Corporation ho tu nena ruam man siam turin lekha an thon ti an soi bawk African Swine Fever vok hrileng wangin nimin thon ni than ni thlengkhan Mizoram mun sang-sanga hrilena mun som pathuma vok sangkhat zaruk somruk athitwa African Swine Fever hrileng tuarna saber lungsen kwa vok zasari somni pani athitwa adot tu alongklai district chunga chongte kwa vok za somthum pali athito bawk adot le athi hi anta lang zui zel la hriana ti zawa African Swine Fever hrilena mun dang lunglei chung electric venga vok za somni pariat rasi venga vok somsari pakwa salem venga vok somnga paruk mami district chung zolnuwa vok somnga pasari thingluna vok somni pakwa baji rungpa a vok somsari pakwa thaidora somsari paruk anthito ani Aizawl khachung am venga vok za somni pali eden thara riat khat bongkona riat ruk se chief district chung keitum kwa vok pakwa thito bok heti lai hian chan hriat lowang vok thi po apung zela Aizawl chung veng somni pani le khokhat lunglei champhai chung kholi khozawl se chief district chung khosari longtlai leng te konpui le na thial chan maria te chan hriat lowin vok zaruk somnga paruk an thito bok ani Guwahati High Court GICC Aizawl benchin January ni somni pasari sang ni somni pakhata Mizoram a luisom paruk kam forest reserve ni thina a thiana thu pek chu sud le ani theinan Central YMA chuan an king le dona ma an la mek Central YMA President Vanlal Ruata chuan forest reserve achere una sata wangin High Court order chu khinle tum an ni thu asoya kan forest reserve in chua samatoka kan tui hna thlengin har sana kan topha chu wangin keini chuan kan forest reserve hi humim kan doa chumi ani theina chuan ma lak kan tumani ati Vanlal Ruata chuan an malak dan tur ala hria lo thu soin Guwahati High Court Chief Justice nena kan thil tumle du te kan thlenanga chumi min chana ang chuan ma kan la ang lekha thoi lu tur kan boi sai mek atia he thu boi hian atira Central YMA an telve lo wangin appeal pa ngai ang chuan a kal thei lo mai thei tia soi
Mizoram sarkar hena chuan thu thlen an tum taw lo thu soin Central Waime President chuan court order hi khin let an tum lo ti sarkar lamin a chiang tawa chu wangin an ni hena thil thlen le chu om zia om to lo kan ngai ati talan to thin angin April ni som thum sang ni som ni pakata Waime Central Executive Committee thu khom chuan Reserve Forest chungchanga Guwahati High Court Aizawl Bench chu thluk na chu khin le tan rel ani a thudon danin Mizoram Chief Secretary in August nga sang ni som paruka order a chwale January ni som ni pariat sang kha zakwa somruk panga notification ati chwa the Mizo District Forest Act 1955 a section 10 ka chu mi zaruk somriat pakhatin Guwahati High Court Aizawl Bench an khinga he dan chungchanga sarkar order le notification High Court in atiwowa chu wang chuan mi zaruk somriat pakhat nena zangna domna cheng nuai sangthum chuang Mizoram sarkarin a sen bel angai don ani Chief Secretary order le January ni somni pariat sangkha zakwa somruk panga a notification ang chuan tuirial HEP siamna tana ramlak nei tu mi zaruk somriat pakhat teram chu Forest Reserve chunga ani wangin zangna domna andong theilo ma se mi zaruk somriat pakhat te chu Guwahati High Court an zual kowa court chuan tu hnai khan thu thlukna siamin mi zaruk somriat pakhat te chu an chaka hei wangin mi zaruk somriat pakhat nena Mizoram sarkarin zangna domna ape kangai don ani heti la hian assembly session hung barakhan INC member singun lian chunga zona ziaka PNE Minister RLG lianana chana chuan tuirial hydroelectric power project ka zangna domna chungchanga sarkarin court sang joka kaltumna anei lo thu ata langa court order angin petitioner te hnen a zangna domna pek dan tur ngai tua mek ani ti ani Hindu sakhua biatetana khwathiang hlim Varanasi chuan COVID-19 second wave na sa takin an tuara mipui thinrim tam tak chuan an bial tu MP Prime Minister Narendra Modi chu an mamo line khoi ange omtin an phun na sa le COVID-19 thoni na thlen hnuah hian India rama COVID-19 shikai mi makdadoi somni an chuang to a shikai wanga thi po mi nuai ni le sing ni an chuang to ani heti la hian Varanasi a po health infrastructure an nei na zongang lowa damlo ten hospital an in chan ro bok oxygen le ambulance te mu har sa a covid test turin kar khat te ha ngai thin damdoi dora damdoi poimo an heya vitamin zinc le paracetamol le tur awang em bok heng damdoi momo hi an in chan lo wangin then khat chuan damdoi expire to thlengin an eya a thok nep ti hrema se engamoti taka atangkai takin tian an ei hial ni in BBC chuan atalang ole viewer te hne nangen na hanze vele lokela kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti ka min lo me sak ve ngei turin kan ngen chowa chumi hnuah notification bell ka hmen le in ola in da don ya